Tariki 20 cia mweri wa tano mwaka turi wa 2026 mbitikire nkubate weni akinteto cha Meru TV rukiriro ntuku ya Jumatano ni ugambita muthoni wa kiramana nkurigane ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya etana mbere na ututhiatira kendo gwatandetu urachukarika Meru omeya Meru na kinya ndigurune yetu yonthe ya Kenya Anthony Kimathi kaura na chumiritie na kumba kuthira nende ya kiuria asisi wa miunda kaunti ya Meru abaina CC wa Michedo Julius Murega kumba kwithira bakibuta nguwe na kurukinontu abakwithiri bethrite batiku wa tambaru thirikari ya gavana Mutuma Ntweti na kuruki iraboranetie kumba kwithira batiumite kia kaura wete kinyabo bongwa abakya kuremwa ikuchie bebelite ne bi gavana Mutuma Ntweti na batuba buta nguwe worio riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Njefu wa Gituma nawe Anthony Kimathi wijikene muno jakaura na oritie minister wa miunda ja kaunti ya Meru nawe wijikene Janjoy Karwitha wamwe na minister wa Michedo kaunti iji uria wijikene ja Elias Murega ni bethire bagichieberia ngugine baini governor Reverend Mutuma Ntweti nabo ni nyuma ya nkuchanio cia ndene kwa ndene thirikari ne gatigati gatongeria bau na governor Mutuma Ntweti kwa wito tiga bwichithanira kweta kuandika mitandaone turone waziri Orandi andikite mitandaone ito kuononge wa sport nore kwaria ikeja kuthabote kwenda kugwatanira na governor babu aneni Meru ena twana baba inge mono baba kwenda nguge baraba kurira ko bugatinda gweta bweti changa bana mitandaone angatoka thithia yaura mukana kauga rojo ande kabaroga kethera we muntu mono na kethera no kwigwa to gwetania thirikari ande kabaroga orisaini ana ba Meru bajugwe bange twanyene twenu baitanirie nguge na gavana uteuomba kuguta rojo karirite iga no te uomba gukara nyomba ukiugaga na aru andeku rojo nteku na te omba gusariti muntu uria ugwekete ona gwa pointi uri wasiri nkuruki kaura no ritie governor Reverend Mutuma Ntweti kubuta minister bau ukeja kwithira batecieberia na kwira governor uju akethira gikiro ria antu bau bakauga na kinya ntere iria baraba kabuto bageta kugwata mbaru gisiasa governor nge kwa advisaga ogwatika gukirora antu bakauga no ntu bantu bakai antu bara bonde bakwigwa bonde ibagusariti thirikari bae baroga bane uti umuntu abokareza lita thirikari na ngabana tiga gukira ugakira ito ukaretie na ito kwete support antu bakara bena njire ijire anga mvie na arua obaandikire baroga o muntu ane na ara umete ucoke otare antu bange baroga itaniria bonguge ni arabo bwejete nyuma ya gikundi kingi kia Meru New Dawn gitongeretwe ni Franklin Karuti kinya kyo kumira na kumeneria bonene minister bali thirikari ne akaunti ya Meru untu nandi bwithirite bukionania rukuru nene gatigati ka governor wa Meru na Ritingugi bawe bani liabelete munene bengero uyu ututhani antu bara batwira kurwira baukarie thirikari na toje thirikari ringi na ringi na bwana gavana itukuromba nete yoke nene eka kwelega ntiri muite na mwena momielenka antu bara batekuwe na imani na thirikari ye ibature utumba kwithirwa ugwotero yo list of thirikari na withirwa wekuige cabinet ikara iro list ba thirikari no keja kwithirwa te thirikari ukarete thirikari ntije mbio kuthithia omo bari we nyabe na mbia chaitie ku ange baka bena ngari nene chaitie wa munene na ndere imbi bakwenda nage thaiba nene ke wowe tuteba ibona kurero we ma PS ka ba minister ba thirikari re nene munene ogelenka antuba thirikari Mutuma tejete gukoru lipstick na thirikari Mutuma te antu beta bakarande bwiringa sherebo kajuka yuti ongugira bo andikiri kwe bau bakothiuruka nabo wakite makeup na lipstick bakiona jabosta cia Meru na ni atongeria bara wathurire na gwatuika ugwe mwene lipstick ukuga no wewe nyagite kia governor nuraeri nyakiroria wambiri nyakuithura governor thai twakwa 2 weeks ago resign failure to that baje tukatongeria delegation ni nene tutonyo ofisi na una tugagwita twekwira governor tigo karana antu asariti thirikari neku bukithithia cabinet nteto ikithira ndaika ijiri chirikire Meru county mzima twekwira as soon as today twiromba ubute antu bau
upon them, they are not loyal to your government. Nĩ arĩa akĩaria nawe kiumia kithiru Mithika Linturi nethirĩte akiuga Meru nethirĩte ambĩrĩte gĩtuma na mpatho inene na kũhorotithĩria kĩara gavana wa Meru ũrĩa ugĩte nowe gĩtũmi gĩa mpatho rũmena rũrũ na ndwa na gwita gĩtũmi kĩawe kĩa ndwa ici arĩa ugĩte gavana wa Meru Mutuma Ntoi Thinkia aritongeria Meru jabungwa Meru nĩcoketwo erinyene rĩngĩ nontu bakwithira nawe kinya muntu ura twathwana cia mbotethia is worse than ura wario eniombo noko yongwa nendire kwirwa ne kwathana ndi lazima mbuoma sawa sawa. So tungavana Mutuma, let me tell you and advise you from the church here, owe twathwana cia reverend omba kuleta anto pamoja, omba tuliza, lakini umeonyesha wewe umeonyesha ya kwamba sio mtu wa kuaminika, wewe ni msaliti pia, na wewe sasa vile tunakuambia tuliza mboli, work with everyone, because sasa umebakisha mwaka moja na miezi mbili, basi urudi nyumbani. And kama utaki ama nini uelewi, stop this prison wonder mentality that you have. Nonto nebuo behavior ya askari banchera etora iboba tora behavior yonto otomba muntu ya wa onongania no kipembe no mporo no mitheka hapana akore atore anto ba kwa tore nabo araringirwa kura no kenda wa anto ba ibakwa itoto tuere nanto na ato ko bethetia anto ba to abetia anytime tatangaza risasi zangu na bunduki ziweze kurudishwa ili tuweze kundilo na yeye. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Wea muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagitumam no ntuboriboti una njira ikinyanilite mutongeri wa kiama kia PNU awirikene ya Peter Gatera Munyano no kuromba gitinga gavana akaunti-ini ya Meru na chumirite na kumeneria bonene thirikari nene no ntuko kurema kuthikira akenya igurira witia kwa mauri ya mauta awite bonene nyuma ya thirikari ya ndiguru ya Kenya kwamba kuthirigithia uturo wa mukari untubura butumite akauwa witia kwa mauta kwithirite nende kugi yagitia kenda gutetheria antu banene abaraba thirikari nene bara kwenda kuona mbecha ukulukira kuthangika kwa Kenya. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe. Utongeria wa kiama gia PNU Peter Gatera Munya na amenete thirikari nene ne kurema kurigiria Kenya kumana na gwitia kwa maguta janje goro na ngarame ya muturire nya kure thina na inya into kabu biwitia ntuko chiombe otwari aria tukaigwa keke witia stima iwitia ende stima ni raitiri roero witia roero ritia ro akaraka tukwenderwa o ngorundi na iroero ruiro ro kuma mwerene ro wekiri paitune na mauta ya itia bora itetie into bionde kabiwitia thirikari nei michara anto ibathirero imichara muntu wandikithai muchara yo awe aita wanusu ya ita kethirikari imwe tukairo nyumba iwakwa ichi tawangane affordable na haki nobo obaba ithirikari nibo baina kandarasi ucha waka ibo baina kampuni ya chienda ke interview bya kura interview utumira bya waka ibo akwithia mbecha akigweta mubango jwa jitu jija biashara gwitizwa na mbere ne bamo batongeria banene thirikari ne akiure thirikari gutiga kugwatania ware mutongeria wa Nthiguru Uhuru Kenyatta kirema thina jarumirite Nthiguru kagitene gaka mantu ya mauta ya witwa njitunji rwiri totu kampuni yo ikura mauta ya nara ikura Saudi Arabia kampuni chio share yo ya tu na Dubai na Saudi Arabia mauta ya kinya na ya tekurika ni tonto bachenjire system ira ya romberera kampuni chongwa cha ura mauta kia cha chindanithia mauri yatumirwa mu uba itakirira witaji tunjimbi tembecha bane antu bakaria kabarintu ibo karaka barintu nonto batomba kwelewa kuyo mantu ya kinya mantu yonde akarema utomba witithia mauta witithia mwanka muntu ale muikurea kore abiria ale muikurea mauta mwene ngari nware mwakinye kwimbia kariya nonto witithia arema nonto bonda arema kumimbia kariya
na uketha kabare mini otrika utuba ona ni bare mi batauma bange bakayukia dore ke utwira amantu yo Uhuru Kenyatta na umire ngwinde obwe era Uhuru Kenyatta no bwire bwambire ngitungi kana no bwenda iria mauta na Saudi Arabia no buku reka nini no Uhuru Kenyatta na aritere ngwe yawe itare yawe na arauma ya barabange baritere barauma bange ngiba kwire bomba nya kwambira utwira amantu ya Kibaki na muwe bomba umire munya kwarega gita guteragia ndionga ya kiama gia PNU bagwatanite na United Opposition aja kaunti ya Meru kinya bara batwira kubwa kabwiri barekere bari yakiye kuliunga naye ndipite na ari nturene na akiwa kawo inspector ya ngai maendeleo ata weta kinya mantu ya nturwa kurawa euna ni Uhuru Kenyatta wethera minister security no remina no kona ne no remi umakuo noro kwandikite na yukiongea ikirikuo lakini turi yetu aya ngono tukono ngono yu kiripotera Meru TV kuma gishiga bunge kya Northiment Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ndeto Mutugi wa Kiambi. Secretary General wa kiama kya Wijekene ya Franklin Mithika na Chumirite Wijekene ya Franklin Karuti Mweti Sori na Chumirite na kumbukidira kimeneria bunene ura wari MCA wa Wandi ya Mikindori Wijekene ya Gabriel Chokera ni untu wa kubenderia yawe na MCA Isibangi kaunti ya Meru insurance ya Urongo Karuti akiari na Mudoro awite Chokera no mbere kwidira kiba ya kimanja kya Mbecha indire dira kibenderia insurance endu Karuti na chietete kuba kwidira gechumire na kwanika acho Gabriel Chokera akethira atiumba kwidira kibachokeria Mbecha chio riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja no mwe na tukinyangite no tule antwende egire atuite tiswara kiongo utete na tutionete tu na MCA kagoba chorega kwa utete kwa utete oye tete sieto kitumba kwa uona to kinya kono itarite kwaya tugeya kono na MCA batana bara kanyingeta uri kwaketa mudanya Mbecha yeta na chiete na mture na areaka ndorere na aranga ndorere tena kia wanamvike benchmarking akiwa hapo ndio yake ya mtangwe na tia lakini yale bwire no ntono mwakatu leo tokeni kwa mtu oga hapo kama ubia ubia karuti wintora rope tegani sie bana mtelo oni ngana na ndote mata nya mtu akingangeka no antoka ya nya tena ngeta akia kwa mtu mene mpaka ila na sindie akala mitu mene ake akawatu matebite atari mo ende batwe twati twazana ya ginya oninge ya na MCA na oni para tuyero Mbecha ichokera atori yetu yeto kwera abanye ya chetu bera kam kwa yetu yeto kwera abanye ya chetu kama mheshimiwa kabako na baadhi para tuingire ngenda kama ina makosa kwa mtu ndio ndio miaka kwa mimi na tutuma na yeye jiana ndio tuwera kenya wewe mbele na kwa mwani tena na mambo ile wale yetu baba ipasta leo baba mungeti ndani ya mwana na ina wote missionary alafu mbele na yeye kwa kanisa hapa kwa yeye umeata ajibia Baya mno Adams Muturia wa Thirinja no tuporiboti una njira ikinyanilite tukiura gataramwe ko mwankantere echiaburi na rakwe na murimi awe nkuma Wijekene ya Jason Moria kuma terechi ya aburi na ari na chumirite na kumba kwithira kiure thirikari ethire kiwatila urimi bombo kandu no tunterechi rwiri bari mambo kandu muno nkuru kinende na gweta thirikari yetana mbere na kuwatila urimbo imira bingi ya mirana kinyakaua enduo tiro barikana arimi bako kandu na njira moja kubaretera atalamba kiurimi kenda betana mbere na kubathomithia mantu jegie urimi bwambo kandu muri nende na urete kinyanju tukembethe kumba kuthira baichu kumane na urimi bombo kandu na rawite bwina Mbecha na urimi bukomba kuthira bibatethia uturone ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Ulaibuni Murimi Jason Moria maingi kumana ribore na uretie thirikari kuwatila urimi bombo kando na burabo kuonania bwitete boya nari akiwa kaingi thirikari ikira urimi bomirana kawa antu awite ni boya watile kinya urimi bombo kando o amono batumira ataalamu baki urimi na nikenda bakamenya witithia na mbere urimi bo nikenda bakona umithio uria mbumba kuromba thirikari no tukimera giki ige kero jana gwetu nari na kido tute cash crop mwetu tutuma kwa ndo kaua kana majani na thirikari ni thero itonyerete muno mantu ja majani kuba subsidized fertilizers na kaua na inya pyrethrum nandi na kini thirikari itiratonya muno mantu ne ja avocado
nontu mumbera yuite jo mweru ndori thirikari muno ithithia budgeting ya other crops ya bauga mantu amira bagerie kuona avocado nontu juju muti jura jumba gwikia antu betu kuraja muno nontu chuketho twice per year. Thirikari gintu kire umboteithia arimi muno nandi ni extension officers antu ba agriculture bakathiurukanagia na arimi nontu arimi bakwenda kuthomithwa sana mantu ja fertilizer utumika mantu wa pruning kana gucha muti juu na thirikari atonyera muno ikona arimi batu kunyanyaso brokers nontu broker bareja na bakagurira muntu ntunde muna chiringi 5 lakini organize bwega kilo imwe itekwenda igurwa na thiguru ya shiringi 100. Kuluki moria na uretie mbeu mbete utonyera kiri urimi bubombo kando gitumia kwa nebo tethia bona na kiri kureta twanya twangui uwa muno tiela nto nebo chukiria kiri uturo biashara inkuria antu babethe muno bajukithi idea nontu wataka miti ale kinyitira ndine na 5 years ketha ndameandite ndi 20 years da indingithwa ndi sawa muno kuinguria mbithi njeru. The time to start is now. Kenda when you become of age, ukethwa itheka all the way to the bank. Na ithwe ina mbecho ono kigura mutiju wa 50 shillings kanegana ume mutiju juti sawa. Kura mutiju kwambiria 200 kwitie guru no menye na sari wina itete kintu gito root stock na scion. Yuko ikumata muno ke avocado yani ngino mutiju na urure ajwala ina yumite. Na ukagura mutiju mwega miaka 3 ukethwa kwambiria ujutua. Ripotera Mero TV kumabore mbeta wa mwende wala iboni. Ine riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto mwende wala iboni kumantere chiamburi na yatwikira gatanta gitunchikioto kia mbere akendeto chia Meru TV rukiri uketa kurano ndicho kerete kire gitunchikioto ya bili na rankedra nke muri kanga dhiti.